namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course hi ta hi khe hi vulavula hi Gagash loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka na Paparhulani, then from there of course hi ta tlhe hi hlamusela yin'we ya switori swa Gagash ya swikweleti a ri karhi a pfula vanhu mahlo then I think it's important then emakumu of course hi ta hi khe hi hetela hi Boy Sevens hi khe hi n'wi linka na Kokwani Chauke na timhaka ta xikwamula hey okay ka this section very cover timhaka ta Paparhula as hinkwenu ha swi tiva se yi khala nga ri ku yi buku ni yi buka mara va tlhe va ze va n'wi vutisa na vanhu swi le ku hava veni swa ku van'wana ku wa nga ha ri ku yi bukeni but I responded this way. Let's go. Mi rhamba na Paparhulani yi twa ndlala mahlori Makhuvele ya vula ku sweswo ni n'wi rhamba kwihi Santen kwihi a ni tivi ni n'wi rhamba entirhweni maybe ni entirhweni a ni swi tivi n'we mungu ni n'wi rhamba mi vula ku ni n'wi rhamba kwini Makhuvele mahlori Makhuvele ni n'wi rhamba kwihi entirhweni ka Metropolis i ta swi kota ku khoma xibamu a ni swi tivi mi vula ku mungu ni n'wi rhamba kwihi ni n'wi rhamba Gaza Kitchen a ni swi tivi mi lava Sesh mhaka yakho yaleyo nga veta yi continue like this. So kudla ka hina hi Paparhulani Master Thiloni kha ni n'wi chekisala na a new manager ne. So this new manager is called Trigo SA. Yo ron kha ni cheka ya anga ku pusha nyana music wa yona kha pusha then there loko ku pusha maybe na the gigs kha ti kala it's a bit of a problem. Ya kha pusha then there ka swi vula tano swingomangoma swa huma nyana kwala ko hey hi ku langutisa mina Paparhulani loyi nga na connection ya yena ya Gagash swi simple yi nga hela because behavior ya yona a swo yi tolerate xisa lexiya i challenge leyi yi nga na yo Paparhulani yale so loko a ni cheka loko ti vona tigigi ta kona no vona swingomangoma ka swi huma and stuffs. So tracks ta kha ta huma tona ta kha ta huma ni nga acknowledge teto sweswo but a ti fambi na mali ya swona so I reads a kona ku hi acknowledge ku talent yi kona but behavior dololo so swi ndla ku mi kuma music ndla just for nothing literally. Si hi vekele yini ku ya mahlweni mina na wena my sweet my heart my good my choco my number my one. So imagine voice leyi ri ka ti track ta lekere ma swi vona so I reads leswi nga xiswona kwalano Gagash lan'wini and se khale a ni ti ku gineri ku yi buka ku lwa ntiso I'm not sure. Hi ku katsakanya this section as you can see ya Gagash yale se yi phamaphamwini so yi tlakuka khale nyana ke se update so yale I can say it's not bad. Koko leswi loko a hi yimile ni vona yi take shape first mara ku ni languta it's not really necessarily that bad. A ho yimela ze yi pendiwa hi vona this design loko ni cheka mina I don't think it's that bad. It's slowly taking shape. And stuff like that. So yale mkungona the section to karhi yes but I think in overall it's taking a good shape ni ka swi vula tani leswo ivi ta ka Gagash kha hi hlamusela hi ta swikweleti swa yena a nga za a va ka swona and stuff ko va just a lesson nje a hi twini ku leke sure loyi swi tsale kahle Emmanuel Nkosinathi Mathe mina I was under debt review loko mi nga swi tivi makaza I can tell you a story. I was under debt review a ni teke loan ya le ka Marine kambe leyi hi nkarhi wa ti-lockdown a ni teke loan ya Marine leyi kambe na a ni teke loan ya ko I'll tell you a ni teke loan ya ka Marine Bayport a ni teke loan ya ka Bayport lava va yi tivaka Bayport va yi tiva yi sponsor swo tala especially swa ti-events swin'wana ya endla sweswi swo fana sweswiya Bayport a ni teke loan ya ka Bayport ya ku ringana
100,000. I'm taking 100,000. And then while about the debt removal, so I'm taking loan. Ni lockdown rana mafasi. Misukani ashaba te replay to matakala na ko hela nsha majala ni jama liya izeye. Anzang chumu yon. Anzang shaba na chumu sha serious. So shampa na jala. Buy hela mali yankwa. Buy hela. Ay akela pe. Tataka. Akela pe. Shitsanza. Even mbona usibona ku kokeriwa mali yakho ndikhale. Ngakile. Blacklist. One blacklist. Tsamanyana ni switoko sini na swikweleti swin'wana swo switele. Hali timovha ni kokeriwa movha ni nga ha ri hava un'wana nga tekeriwa khale. Xin'wana xa Blue Beach n'wi yi tivaka. Va tekini yi chayisa loko yi chayisa ni ya xava ti-engine se swi na ku tekeriwa hi swikweleti vanhu va koka ni swi twa ku va ni ku teka ni xixan'we va teka swilo swa vona. Ni hala tlhela ni ku yi hakeleni no apply for debt review. Van'wana loko consolidate all your what do you call your debts wara ni pfumela ni ku swa fana ni ta hamba ni hakela 5,000 yin'we ku tlula ku ni kokeriwa va ku va ta hakela swikweleti swa hinkwaswo ni apply debt review. Hey, ai phela hakela yo debt mali yakho ayiheli hakelo ayo swi heli swi swa kona. Hey ndoda ni ndyanzi cancela swilo Baka MKH debt, debt has something like that. But some of the quality, including you, loan, check out loan, and sending up 20 something. So near nearing at a school. Now, some school it won't child. Association to fresh. I won't not pass. I won't qualify school. Yeah. Farm free. One free, baka MKH. So look for wait to make my alarm move. You apply a pillar belong for Navalanga Funame. Now, Quancha oak of Funuko. Okay. Go allow one phone on your light. Aviaka section. Stupid. Mfuna la mkota kuba kahle na utawusa kumbe mngangutana jealous na weta tikota kutukomela 1400 yawe mina jealous ngoku sita kuhlupa swileswo. Yeah, okay. Ke vyaka kokon for I remember mkarhi lo khavalo na gagashe a kombisini ku hey swilo ku tekeni ko hi xava renta mkarhi yaliya so swi clear so swo ka a ku ri timhato hey a swi nga tshamisekangi kahle hala ka ti-finances. Leswi loko swi reveleni gagashe kwala ku na vona va pfuniwe kwale ku ze va kota ku va tlhava le those cars a va blacklist swa ku na vona in other words ku ya leswi gagashe nga ku hlamuseni ka swona SCC na yena a kombisa timhaka ta ku a blacklist we okay. So as I've heard loko i blacklist wini va hlayeni gagashe khampani yaleyo nga yi hlaya kwala yana a yi recommendaka mani ku va tirhisa ku yini but yeah va lava nga interested va nga va contracta or contracta van'wana va tirhaka na swo swa koteka ku va i humesiwa swikweleti i kota ku teka swin'wana again it's possible as ni swi twa kwala. Yeah, as an outro tlhela ka xikwamo lexa ngwenya la kokwana fonyonyo hi ngombe swi swi loko threaten swinene but ku languta video I don't think ku hila ka channel me that much interested but I ngo swi hirisa because I expect ku boy 7 anga vula swin'wana but I twa loko anga ha kombisi ku yini yena. Let's go. Yeah, let's go. 9 stop morolo on so loko pause mo what's it Mengazimeni foinelo mengazimeni sendela na the picture ta kokwanchauke ni ti voni khale o ta kokwanchauke va voni ku yelo boni na va tole papao va n'wile go mina nga ri ka beef mitwambili va vango mengani foini ya longwa mengani foineli please hey mengazimeni foinela hey Bila mzela bao yendlini bao mangani foineli noma boniko kwanjao se problem wini asilave mina asilava bona kwanjao sikomba kuba industries yakho siranda se mangani sendeli the picture teto
ku ni ta tirha yini hi swona ku ni ta tirha yini hi swona mi nga ni foyineli o nyuma no nyuma ku ni byela hi munhu un'wana wa we nga ti endlile we wa nga endli video ka chingela we hi we ya wena active chinga wena swi nge trend loko chinga hina na so hayi yoleyo beso zibumutwa kwalala hayi swa ku wa ha chava maphorisa ku hi hala ka kwani fonyonyo for now a swi lungheni loko swi te ta a swi right hayi hangwenya yi serious ngwenya yi tlhe yi fika yi posta yi ti vekele ka mafurha la motori ve ri carolite as you can see kwalano fike komisa timhaka ta ku kwa xa hisa lexi mi nga tlangeli ka xona like mi nga tlangeli kona xi ta ku sweka xikandza o nyuma a ti le ku vuyeni a reds na no swi vonisa sweswiwa mi nga close mi nga confirm ku a hi filter na hi ku hey mara kona hayi ku languta nga ri filter ku ni ri ka live as a ni hlamuseleni previously no yi va yi ri a bit light there vulavulani ni tshukini lambe loko mi ni vona ni wo tshuka sweswi wa tshukini sweswi nga na mhantsemisi ya confirm hayi guys a swi hetisekeni kokwani ni ka a swo ku yi torini mpela yaleyo mhantsemisa yi vuli yi yoxe ka live i ve ri kokwani foni yi tshukini mpela a mi te ku yi tole yini a yona hayi mpela yi torini a swi confirma se swi hetisekeni ka master t 100% yi tole swo karhi ngwenya a ni tshukangi hawa leni sukaka kona leni dya mali mani a ni tlhavangi na nayi mina a ni zangi ni ndla swilo sweswo mi ya tirha yini hi ku tekani tipeki hi famba tekani swijumba swa n'we hi famba swi hlantswiwa kwini mi hlantswisa londri ka mani a ni mi teke hi munhu wo huma handle da swa mi ta na munhu wo huma handle a ni leswi twini ku munhu loyi a sevhisako a mu vona eka usejoni papa mani ni byele ni dyela mali ya ku i fane a va kha va accusa nsati wa gwavelani va ku yi nga phasana kokwani fonyo i na mpawu yi lo ku kanetini kokwani fonyo yi tshukini kwalomu mani n'we mi ta ku mi ni hlanukela mara ni tolo nchumu mina ni ti tshamele mindzutini hi joni ni tiyela ka skin care ni ya ka dokodela a ni endlela leswi a ni a ni ntimini na ha tshukini yi ra eka skin care okay ingoku swa hlupha yini ku loko ku skin care hi nga hi kha hi vula ngopfu hi sa vuyo ka swo tshukisana hi ku skin care swi hambana swin'wana ku na leswi va ku kama ti-black head and stuff ku na nhwenya n'wana a tirhaka ka swona mi na swo ku ni ta n'wi kuma na ya on TikTok very classic Q aura vita a ri humelele ka swo ni hlaya aesthetics and stuff wa kumeka na le Giyani a i blind la ka khale ka yini la not the khale close to FNB and stuffs liya khale ka close to FNB a yina swo va endla na vavananyana kwala vona va endla van'wana ti-skin care and stuffs there nga n'wi kuma n'wanuna a ndlini laha ni zama ku lavalava la so mara swi hambana ni twi loko swi hambananyana laha ho kamiwa yi va kahle leswi va kha swi endla ni vona ku swi hambananyana sort of a hi n'wana ni nga n'wi vona ra Hey guys, imagine se va ku veri va ku tline xikandza mara ti-blanket to tala so va nga ti susanga vona ni paper towel leyi tele njhani vona ni yi tele njhani vona hey guys imagine and stuff like antoni nga yi kuma xinjhani la so yo fonyo yi laha yo vona yi tshuka phela I think that's the difference network khole na le ende swo so ni vona ku na difference nyana la aka ku problem ya skin a yi na vavasati ntsena problem ya skin ya vana vavanuna n'wana wa mabunda wa ti-blanket va huma swilo leswi nga tsakiseki exitandini a swi languteka phela vavasati va lava n'wanuna wo basa ku languteka kahle n'wanuna wo titlhogomela wo ti rhandza na loko i kona i tshame na wena khibrimini u tshame ku a ni ta ku nyiketeleketini hayibo ka basiwa masiku lama mani ka basiwa n'wanuna a va clean n'wanuna a glowa a languteka tikomba ku ri i nga tshana ku komba ku va vana lavaya a swi kombetela kunene so ni va ku na dilavo sweswiya sa ni to ku yona facial ya yi ka yo fonyo ya ku fashion endla treatment n'wana vavanuna please hatlisani Taylor made this hydrofacial.
Hey guys, minjani? Kuna hele na umetrobisi va kwale na vona mara ani vona khanjita khale fana ngana appointment ekona. So lo khandla appointment etolo namhla ka batho. So lo kona ufaka ngonza bangena le what? Hey, anza ke bakuma Metro Beats. Ansi. Mhlawumbe yabona yashigaza shima 2000. So I'm like, yeah, wena I'm your number 1 fan. Iba vele atitsakela kwalani nditsakela I'm like, okay. Ani ngafiki ku ri wena ngakutini because lo vona venda appointment ndzilweni lexi kanda xi va xo tikuma nga ku tirha ndzilweni matihlo na vona matshukini a ku twisiseki mpfulapfulani a tlhela mi languta kahle ku ri i njhani. Hey guys, minjani? Kuna mfana la 0826618056 WhatsApp i vula ku ri tata ri ni tsala mavito ma wena i tlhela na branch leyi yi nga kusuhi na wena leyi i lavaka ku ya ka yona. Mangana, thank you so much, I love you, bye. Hey wa siku resort a na ku cheka la ka resort na mukombo hayi la kuma ku ri phulani leswi performa leswiwani munhu u va tleleni kahle you see it's different mara khala ka ha ri the same a ridzi leswo aloko hi swi kuma hi nga chaveni vanyingi va tihanyela va ri naso aloko hi swi kuma hi nga chaveni vanyingi va tihanyela va ri naso u nga va vona vaguga va tihanyela va ri naso u nga va vona va xingara va ku tala i ntiyiso kumbe i ntiyiso vo ba maphilisi